Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Uyu munsi ni ukuza dukubita tubangura, ni video shaka kitaza kuba ndende, so twagiye. Muribuka nigeze kubakorera video ibereka uburyo bugera mu 8 ushobora kubyaza umusaruro Binance yawe ukabonamo amafaranga. Harimo uburyo bw'ibice bibiri, harimo igice cya mbere kugeninga amafaranga cyangwa kubona amafaranga washoyemo amafaranga, harimo n'ubundi buryo bwo kubona amafaranga nta kintu washoye. Kandi hano kuri How to Rwanda TV mbashishikariza kubona amafaranga nta kintu washoye, ukayabona online. Washoye internet n'umwanya, nta mpamvu yo gushora internet n'umwanya ngo unashore amafaranga. So guys, uyu munsi mbazaniye video igiye kuvuga kuri kimwe twavuzemo muri iyo video. Niba utararebye iyo video, link yayo nayisize hasi muri video description, genda uyikoreho urebe iyo video yose, nibwo uri busobanukirwe neza n'iyi video nkoze aka kanya. So guys, twagiye. Hari uburyo twavuzemo twita red packet. Red packet ikorute cyangwa red packet ni iki? Red packet ni uburyo Binance iguhamo gift iguha abari amacoin runaka. Ishobora kuguha coin twita Dask, ikaguha coin twita Sol, coin twita Dash, coin twita Ethereum, ikaguha BTC ya gusa ntago iguha nyinshi, iguha nkeya nyine abari gift ikugeneye. So ubwo buryo bwa red packet bukora bute cyangwa tubukoresha gute? Hari red packet Binance yatanze izamara igihe cy'iminsi 12. Ndakeka ubu hasigaye nk'iminsi 11 kuko nyikoze havuyeho umunsi umwe. So uburyo bukorwa ni gute? Tugendane step by step, gatanu kuri gatanu, nago nshaka ko iyi video iba ndende. Ubu buryo buri kuduha coin bita Dask. Ukuntu tugiye kubikora ni gute? Nasize namba yanjye hasi muri video description, uragenda uyikopiye uyadinge muri contact zawe kugira ngo ubone kunyandikira kuri WhatsApp. Unyandikire kuri WhatsApp, numara kunyandikira ndaguha icyo twita QR code. Gira ngo uranyumvishe neza, ndaguha QR code yo gukoresha muri iyi red packet Binance yatanze. Na amacoin y'ubuntu iri gutanga. Ego, nimara kuguha iyi QR code urakora iki? Urahita uyidownloadinga cyangwa urahita uyisavinga ijye muri galeri ya phone yawe. Nimara kugeramo urakora iki? Tujyane gatanu kuri gatanu, step by step, gake gake. So urahita ufungura Binance yawe. Numara gufungura Binance yawe uragera ahantu hameze gutya. Nurangiza urahita uza hano hejuru mu nguni ukoreho. Numara gukoraho uragera ahantu hameze gutya. Urahita ukora ahangaha hari akantu kagakare ukoreho. Numara gukoraho uragera ahandi hantu hameze gutya. Urahita uza hano hasi handitse upload QR code ukoreho. Uragera muri galeri yawe urahasanga ya QR naguhaye, ukayisavinga muri galeri yawe. Niyo uri buhita ukoraho uyuploadinge. QR imeze gutya, uyikoreho uyuploadinge. Nuyuploadinga urategerezaho gatoya, irakugeza ahantu hameze gutya. Bari kutubwira ngo red packet giveaway. Nurangiza wowe icyo urahita ukora hano hasi kuri claim ukoreho utegereze. Urabona bamaye 0.2 Dask. Barakubwira ngo share to win, ariko ngewe mfiteho ebyiri. Uzi impamvu mfiteho ebyiri? Ndayigusobanurira. Nze nongere nkoreho. Nanone barahita bama 0.25 bya Dask. So izo nizo nari nsigaranye. Urabona red packet majije gukorera ngewe ni 19. Uti nazibonye gute? Hano hasi iyo umajije guclaiminga barakubwira ngo share to win. Hano hejuru naho bakabikubwira red packet giveaway, invite more friend to get more red packet together. Kugira ngo ubone more cyangwa red packet nyinshi zo kubona ziriya Dask, ni ukutumira abantu. Urabatumira gute? Urakora hano kuri share to win. Nurangiza urabona tableau imeze gutyo. Barakubwira red packet giveaway.
claim your red packet for free from Binance Pay now. Bakakubwira step ya mbere, urafungura Binance app, nurangiza uscanning QR code cyangwa uyuploadingemo, nurangiza uclaiming red packet ku buntu. Kane urinvitinga kugira ngo ubone red packet nyinshi. Nurangiza hano screenshot, urahita urya screenshot iyi tableau yawe uyisaving. Numara kwirya screenshot, sibyo, urahita ujya mu mafoto yawe cyangwa muri galeri yawe, uze ufate ya foto uriye screenshot uyicropping. Twicyo dushaka ni iyi QR, ucropping iyi QR neza. Numara kuyicroppinga usaving. Urabona QR yanjye iraje ngiyi. Nurangiza usubire muri Binance. Ikintu uramaza iyi QR ni iki? Iyi QR ikintu urayimaza, uragenda uyiha buri muntu wese muziranye ufite Binance iri verified, umwereke n'iyi video nkoze kugira ngo abone uburyo ari bukoreshe iyi QR, uburyo ari buyuploading muri Binance ye, nkuko mbikoze step by step. Nawe azajya ahita claiminga ziriya dask baduhaye. Akimara kuziclaiminga, nawe urahita ukora iki? Nakubwira ko yasoje kuziclaiminga bazimuhaye, uragaruka ufungure Binance yawe, uce hahandi naciye mbere, ugaruke uce hahandi, ugende wongere uploadingemo ya QR code yawe. Numara kuyuploadingamo, mu gihe cyose uwo watumiye aclaiminze za dask, nawe hano bazakongereraho indi red packet yo guclaiminga. Nurangiza ukore claim, nutumira undi nabwo bigende gutyo, nutumira undi nabwo bigende gutyo. Hari utundi tuntu nshaka kubereka. Hano hejuru baduhaye red packet giveaway, share red packet ni ukuyisharinga. Hano baduha $1 game, iyi nayo ni indi campaign. Niba ubishaka wandikemo hasi uko bimeze hano, $1 game, ubyandikemo muri comment, nzaza nyibabwireho neza. Hano naho ku ruhande hari indi campaign yitwa send campaign. Niba muzishaka ko nzazibabwiraho, ukibona iyi video yitushyira comment hasi, kuko nayo izamara iminsi igera muri 13 niba atari 12. Yaranatangiye ubu ngubu, ngiye naranayikoze. Gusa niba ushaka ko nyikoraho nayo nkayikubwira uburyo ikorwa, jya munsi muri comment wandikemo ngo $1 game, cyangwa wandikemo send campaign. Campaign muri buyitemo muri benshi niyo ndi bugirute, ndi buyite mbanza, indi nzayikurikizeho. Ukibona iyi video kuko izamara iminsi 12 kandi yaratangiye gukora iyi giveaway. So guys, niba ukunze iyi video yisharinga inshuti zawe, uzishishikarize guclaiminga zino red packet. Kola like, comment, urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.